از جبرز کادیر تمیز سروک ناوندا لکولینان یا اورسامه بپرسم نها میوان میا دنباش برز تمیز تو بخیر هاتی روداوی دوسیاین سرکی ین هفدیتنا ترامپ و اردوغان چنگلو. Öncelikle bu görüşmenin temel konusu mijara bingehîn avê hevdîtinê yani pêşxistina peywendiyên her du welatan e weke hûn dizanin di heyama Trump da Amerîka dixwaze li rojhilata navîn nexşareyekê diyar bike ev nexşarê li gel tinebûna Daişê diyar bû ku dê çi bibe çi dixwaze aştiya li rojhilata navîn dixwaze Amerîka Trump piştî serdana kendavê gotinek derxiste pêş û polîtîkayek diyar kir em niha jî îşaretên wê dibînin ev çi bû di serdana welatên kendavê de tenê ne li welatên kendavê di heman demê de Ehmed Şer'e dawet kir û به سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان را جی پیوندیه که تلفنی انجام دا اف دهات وی واتای لحرم حیام که نود دست پیکرین جکندا و حتی سوریه و حتی ترکیه ده خطک به آوا کرن ده حیام که چاوا ده افتش گوت چاوا گوتن ده حیام که ده گوت که ایران گلکی قلس بو و İsrail jî bi êrişên xwe ya meşrutiyeta xwe li herêmê wenda dikir di vê heyameke wisa de bi taybetî li ser dosyaya Sûriyeyê Tirkiye û Amerîka bûne yek lê em vê yekê jî dizanin ku di navbera Amerîka û Tirkiyeyê de mijarên nakok jî hene weke balafirên F-16 balafirên F-35 û cezayên Katsayê de em hevîtkin ku temiz de behsa mesela Sûriye kir ez ê duê derbarê de bê me ser wê meselê Türkiye ısrarê li ser cîbicîkirina peymana dehê adarê dike di navbera Hesedê û rêveberiya Sûriyê wê piştgiriyê ji Amerîka bixwaze yan wê wergire di vê meselê de îro Erdogan? Evet muhakkak ki. Bele helbet yek ji mijarên herî giring jî dê ev be di navbera Şam û Hesedê de hem ji bo Tirkiye û hem jî Amerîka her du welat jî han didin û teşwîq dikin ev qonax bi qonax bû dê ev rêkeftina dehê adarê çawa were cîbicîkirin her du aliyan şiroveyên cuda kirin yani şirova yekem ew bû ku weke ku Tirkiye jî got yani yekparçayiya Sûriye û unîterbûna wê ku Tirkiye piştgiriyê dike dixwaze bike di vê derê jî Hesedê û li Amerîkayê jî hinek alîgirên nêrîna wan heye ku nenavendîbûnê dixwazin weke ku rêveberiyên xwecihî hebin û dibin eger nedibin navê xweseriyetê de be jî yani rêveberiyên xwecihî hebin û rêkeftin bi vî awayî berdewam bikin aliyek jî wiha difikire li gor min ji her du aliyan jî pêvajoyeke ku ber bi navendê ve diçe bi rêve diçe em hêvî dikin ku ev pêvajo bi başî û xweşî bi rêve biçe hem Amerîka û hem jî aliyê Tirkiye dixwazin ku hevdîtinên di navberê Şam û Hesedê de berdewam bikin lê di egereka bûyereka neyînî de jî hemû kesa aliyan tedbîrên xwe girtine û dewlet jî vê yekê dizanin ku di komin di şerekî dirêj ê navxweyî de ku rûbirûyê hevdî bûne yani baweriya wan bi hevdikên bûne û ev alî jî wan dixwazin ku ev di alî li ser ewekê bêne ba hevdê gel hevdê lê belê daxwazên herêmî xwecihî cuda ne bi egereka mezin Amerîka û Tirkiye
اف نخشره که هیا ده بخوازن که جی بکن لوی داره یعنی تشت بار لسر هیزن خواجهین عالیان خواجهین ده چاوا تاویزا بدن و چاوا بریوا بدن وقت دزانن حتی مها قانون دمسالک هاتیه دیار کرد که اف رکفتن به رکفتنا ده آدار حتی داویا ساله به جی کرن یعنی هر دو عالی و گوتنه دیکن لیج عالیه دن و جی وقت که هندزان ده پنج مهدا ده هل بجارتنک بکرن ده کی بشداری و هل بجارتنام ببه اگر گشدان نو نبین هسته وان هل بجارتنام بویکوت دیگه و بشدار نابه گلول و داره یعنی از وحاد فکرم که ده امریکا و ترکیه پشکریا و پنگا و سوریه و روبریا شامه بکن لوه داره دوه مروف اسرائیل جی لبر چاف بگره اسرائیل دی اصلا ناف دولتی در رواتی خواج دست دایه ده روژن پیش مدا ده بکود اسرائیل و شام جی لحفده بکن و پشتی وایجی ده آستانگیه که مزن لپیش سوریه نمینه یعنی اکتورین هرمی و یه ناف دولتی لسر یک پارچایی سوریه دوه پیواجوه داجی افتش لبر چاوان بگرتن دوه گارانتی مروف بده حمو آلیان و اف پیواجوه بریوا بدبه لگور که از دبینم لسوریه روشک ارینی هیا لجار جاران دینامیک خواجهی جارنان تند بن اوجی آساییه جارنا رکفتن راستی تشتن تنده و آلی دکارنج ماسای رابن از هیوی دیکم که ماسا هلنا وشه ام وکه اور سامد لیکولین خود رو شکر هرینی دبینن باندوراویه که ویل سر پیواجویا چار سریه یا لترکیه هبه گلو یانجی چقاسی گریدای چار سریه سوریه و گوت حتی مها 12 لسوریه دوی انجام اگدر که پیواجویا چار سریه ترکیه جی و حتی مها 12 وصا به انجام دریج بکه گلو هلبت پیواجوین جدا و مروکه دو پیواجوین جدا تماشا بکه ترکیه ده انجام ده به PKK را آشتیه که یعنی راسترجی خوازه که PKK چان دینه و خفسخ بکه و پیواجوه که چاره سریه بیوی آوائی بریوا دبه دینامیکم و پیواجوه لترکیه آنگو یعنی ترکیه و ام ببجن مخاطبین ترکیه ین کردن لترکیه نه لبل دینامیکن سوریه جدا نه وکل عراقی لباکور عراقی دینامیکن سیاسی و اکنومیک جهف جدا نه و یه سوریه جهف جدا نه ام بحث دم جارن جدا دکن لب آواه که گشتی اگر هم ببجن پرسکره که کرد بله هلبت پیواندی آوان به هفدره هایه دیار کرنا توقیم و دمسال جی به هفر علاقه دارن ام دزانم که اف کمیسیون جی ده حتی 31 کانون بخابته و پیش را ده شوازه کار کرنا و بگوهره اگر ماسا گوتو بیجه هلنا و شه از وهاد بینم که ده کمیسیون یعنی ده لسر مجارن تکنیکی و یاسایی ده پیش که ام هیوید که کل سوریه جی و ترکیه جی اف پیواجب آوه که ارینی بریوا بچه دخابات این اور سامده ام لقاده و یکی دبینیم که کرد بگشتی و هم لسوریه هم جی لترکیه دخوازن که اف پرسکرک نبتند توجیه با آوه که آشتیه به دیپلوماسی و گوتو بیجه به چاره سر کرن و یکی دخوازن هر اکتور و یکی دخوازن اف تشتکی اروینیه جارا یکم هم ده دیرو که دبینیم که
نه به تندوتوژیه با آخافتنه و بگوتو بیجه ام دکارن پرسکری که خواه چاره سر بکن در فتا که وسا در کتیه هوله از وهاد فکرم که در روزن پیش تا ده افتشت پیش کفن و بریوه بچن البته ده قاده دا ناکوکی چه ببین ایریشن اسرائیل دناور آوان و ایران دا ناکوکی ده بکو چه ببین ناکوکی لسوریه ده بکو مزنتر ببین کشبر کش شرکی نوج ناف شرکی در کتیه به همان آوید به ناکوکی و آلوزی لعراق جی چه ببین لأونجمه بپرسن اگر گشدان هرمی و حالا دیگه که کرد هم به ترکیه را و هم جی به سوریه را پیوندیا نو که چه کرنه دوی نه گوهرتن آلوزی دل هرم بردوام به اف در رجلات ناوینه مروف نکارج به که بروه ام وکم ملت جیران و گل جیران برز بله برز تمیز و عرب بله مثلا بوینگ هیا بالا فریم بوینگ F-16 و مثلا F-35 جید نبر امریکا و ترکیه ده هیا دبکو ده انجام آوی هفدیتنه ده آستنگن لبروان نمینن بله هیوین ترکیه اون لبلا مجارن گلک زحمتن از وها نافکرم کجی ایرو حتی سباده تشتک بیگو هرتن ترامپ و سر کومار اردوغان پیوندین وان ین شخصی کساتی گلک باشن وکه هندزان مجارن F-16 F-35 و کاتسا به علاقه دوام به کنگره هیا لأگر هفدیتنا ترامپ و اردوغان ارینی در باس ببه ام دکارم ببیجیم که کنگره داجی ده اف مجار با احسانی بینه چاره سر کرن از وحاد فکرم که ده پرسکره که F-16 ده به چاره سر کرن لی بلیج بو F-35 و جزاین کاسایجی هنکت وقت پیوسته لی ام ده سردام ترامپ تا دجین دبه که زودتر جی به چاره سر کرش برای که ترامپ ایرو تشتکی دبیجه سبه دکاره تشتکی دن ببیجه هنک پرسکریک زودتر تینه چاره سر کرش هنک پرسکریک جی بردوام دیکن لگور من پیوندین ترکیه و امریکای ده آستا هری باش این دمین داویدانه و که هندزانین برز اردوغان ده سرداما بایدن دا بو کوشکا سپی نهات بو و خواندن او جی نشانه پیوندین خراب بو لید سرداما ترامپ تا نوها بو ده سردان یکم ده هفدیتن اک سردان اک پیک بی وکا کم سر گشتی و مدیا جی دبینن جبو هر دو آلیان جی روش باشه آلیان مجارن پرسکریک جی هنه وکا مثلا مجار اسرائیل و غزه اجبو ترکیه گرینگه ترکیه و یک بردوام و یک تینه زمان و لی دمام دبینن امریکا جید خوازه و پرسکریکه چاره سر بکه ترامپ جی لگور من جی ایریشن اسرائیل و برفرح کرنا قادا خواه نرازیه از وقت فکرم که دوی مجاره ده داخویانیا که هفش و درکه و لگور من دناور امریکا و ترکیه ده بله پیوندین ترکیه و امریکای ده باشتر ببین و هیچی باشتر دبن و پیش راجی ده مجاره F-16 و F-35 گلکی سپاس برای قادیر تمیز سروکی ناوندال کلینان یا ارسامه تو جه انقره میوانی مبوزور سپاس